Karina anak ko, liklikam man timangan iti adaw. Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatenged mo na anak ko. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngem kasano akayaten da kati baruno kasta ti itsuraem. Haan nga bali nanang, tanasingpat kan nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Wen ngem may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet ilangam. Di na latultuladen. Mayat lata ti pamagik nga uray bakit akon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumba ijay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dan. Adda pa lang ganas yung nga agpaspasiyakse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak, ora aw-awan. Naimbagagsapam Karina, lumapasak pa eh. Ay, mabiyat lang Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya ti itad mo? Basta oray nak itoy. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo mata karne. Wana, ado nga maintain lotok tatay. Kat, hangkumot nga mo nga hanggam kayat ni Nanang. Agday-dayet ka no gayam. Hanmatan nga mga anti karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya? Ay kat agyamanak ang arod dito yung padigom Karina. Awan anyaman na Arman. Sige nga rod Karina, mapanak pa'y. Day, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Asino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan sama nintad na idea sibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day dya Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamentad ta lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igup kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Mangan tayo nga roday. Ay, saan amabalin kanyak ti kastama sida anak ko. Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo ado ti linutok. Amumat more on vegetable sakit ha anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, sika magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit dininanang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta? Pinapaitan nga baka. Ay na, nagimasin nga eh. Wana, sidaan nyo kanina nang mo niya. Dato'y. Alakit, agyaman unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, kat jak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan ano adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabanga na loob. Nagapo dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyamarak manan Mabitlaan nga rod, ti ibalas ko dito. Kan alaamot na nagitidaduma ang malukong yo. Ay, hanan, si kanto lang ang timang iumay ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? Sige. Yig kunto nga rod ije balay yon, Karina. Nay, nagapon day tama si Dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Ha? Ni Karina na lukmag, wano ni Karina na kutong. Jay nalukmag Isumot la tinaparabor ng agnagan iti Karina. Kaano pa'y aya nagpadigo ni Karina akot tong. Supladan to pa'y day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itar aramitan na Amangan mo't no.
No, agkursunada kan ka ni Karina. Ha? Ay kat no agkursonada kanyak akit kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingpit mo kan naparabor. Ha? Aywan mat kay di anak ko. Anwam ti kinapintas no nagalas mat ti ugali na. Pudnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tirik nakin ko na. Gapu iti kapapadigo na. Kasla madib-develop tirik nakin ko na nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro ka mo't. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito yung malukong nyo, Karina. Ay, akat umay kaasam rakapay Arman. Agyamanak. Idi sumlang italamisitan dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Ha? Ay, awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuang amin. Kinapudno na. Agayatakken ka. Kat no palubusan nak nga agaram ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, Tatalang to pa nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ay, ayatan ka, Karina. Ay, ayatan ka mat, Arman. Ha? Ay, agyaman na. Agyaman na tadi na kung pinarigat pa. Inaklon na kadagusay. Adamit may itay malama lalaki dito balay sariya. Ha? Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun sama ni Karina. Nobyo? Imposible Kat awan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naging nailabiyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumwan iti silid tao. Basta nangagaw ti saritaan da. Ha? Asino nga'y day ta lalaki? Ay, Karina! Umay ka man! Apay na nang. Asino di bagbagan ni Lulom Anubium ka no? Adaya. Ay, wan, ni Arman nga karo ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarum na ka day, Chay? Wan na nang, kat inaklon ko mat nga dagosan na. Ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adamo la nagaram kan. Iso manipod ita, agdayet ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Andamutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumla ang aya. Kasanon no makakita iti sexy abalasang. Di ka mabutag nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagtala ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang ka no tilab na. Sa dino ti napanan nila ng bao apaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtaas na mabambanog jay inam. Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay, nga may karkarigatan na lang. Hana nga min kayat nga agbaliw ti kinasiksik kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayain nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay no tuladam jay inam. Ang jaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalok magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisyaw, apaw. Ay, nadagsan mat nga rod ti bagik nga ag-exercise, lulong. Hanak nga na irwam, mabanugak nga dagos. At damot gayang bisitam, Karina. Ay, wana nang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga da umay asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaot. Ayos lang na. Bagbagay yun to, pati kasta suot siyo. Ay, thank you, Abarok.
Kas kaila balasang nana. Talaga aminin tinariyo ti kinaseksiyo Health conscious ngamin, barok. Amo ni Karina dayta. Ay, uwan Arman. Naasi kaso ngamin ni nanang ko iti bagina. Kan pilpilian na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Ay, uwan Karina. Mayat no ag-exercise kamot sag paminsan. Napintas mo't langit ti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utahin. Agling atak mat ano, mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may nga agayos ti lingat ko. Kan hanan nga masapol nga agpasiksik. Hak? Ada ka matan nga boyfriend ko. Unamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga luklukmag ko. Diba? Uwan Karina. Marutawan nyo nanang. Bakit ako na? Senior citizen account. Dandan ni 70 account. Di mo katawanan niyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla tawon lang iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan, isuma lang amin ti koko. Ano? Yagpaspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina nang. Kahit kaano nga iti kasaryo kan ni Karina. Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan kapaylakan ni Karina. Parparaw pausa, mati panagayat mo kang kuana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron, tinagaram ken ko na. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na idi. Iso anat nagtiriknakin ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ka. Addan sa mo nakitam amas na pimpintas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta nanang. Makitam to no kasano. Day, arban baraok, si kamot gayam, sumrek ka Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban dya pukawk. Ada siguro iti silid na. Ay, kwa pong, ada ka din Nana Sarya? Ha? Ay, huwag ada. Madamati exercise na. Sala-sala manon dit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing mo't gayam agsala ni Nana Sarya apong. Ay, kawan Naglak iti bagbagin ang agsala. Uray diyo pa'y disturbon ni Nana Sarya ng agsala apong. Ta buyag man pa'y. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Una na, amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mo't ani Karina ti gagarak? No di kat sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, Nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Tay nakmang isagana iti merienda, baro. Nana Sarya, adaman damagag ka na kayo? Anya day chay, Arman. Ada ka din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanya. Imposible Jackpot yun. Iti da ita kinaseksi kan kinapintas mo. Awan agaram. Jack mamati nana. At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kano ita. Tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignore latta idan baro. Apay, ayan ni Nanang, lulong. Ada di tao na gapok. May ba't ni Arman itay lang malam dito ibalay. Ni, apay kanungay.
Ay, diya ka mau no, anya tinagsaritaan da ka ni nanang mau. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita da. Ni, apay nga ta? Wano, kidawan nanti pamalubos ni nanang nga ikasar na ko ni Arman. Diya ka mo awan mo't nasasautiin ang kanyak. Iso damagam lakin kuana no, anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito'y balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyang ngam na irana nga awan ka. Kat, anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Nakababain mo't ano jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanyak. Ha? Ay, inak pa'y man gayam ag-jogging. Wi, malaman agjageng kayo pa lang. Wan, twice a day, ti pa nag-jogging ko nanak ko. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag ko man ni Arman. Kuna na ngamin amakikuyog kanyak nga ag-jogging kat. Ay wana, adda dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, maray. Ay na, makabannog mo ti ag-jogging, Arman. Wanyarod na. Agi na tayo pa Ay, anya ngay alugar to'y nakadandanunan tan, Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay, mayat ket di taawan tao dito nana. ha? Ni, Ay, agayos ang tiling atyo. Punasak. Ay, punasak mo tilingat mo, Arman. Arman, masansan matan ti panagkuyog yukan ni Saryang agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng. May mayat no dakadwang agjaging nanang. Nagburing ba't may maysam nga agtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Amangan no tila maturturong yun nga agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbes ni Karina ti kadwam nga agjageng, samag. Di namot ngamin kayat. Masadot ka no. Isa ni Sarya langan ti kadwak. Anya jay kunam? Sarya. Di mo nawawagan itinana ni Sarya. Kwa? Sana balit, di namot dengdenggan. Ayos lang na. Kaano nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa'y anak kasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan-ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit. Kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito'y balay. Pasensya kan ha. Busy ak namin nga agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tada uraya? Alang araw da, mapanak man biye ti jay bangkag. Indak kitaan na kita'y mulak anatang. Sige, mapanakaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumwarak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lotion. Sige, Karina. Agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran dagiti kabalay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan na ka. Sige, basta tara samuan. Tama nga no agsubli agagos dagiti kabalay ko. Wano, umay kalangan dito balay. Ha? Madamot ni naanan mo. Ibaon ko pala ama pan iji ili Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga Rod, bye. Kaslama konsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga mo ti anak ko ti may papankadat? Di ka madanagan ka di.
Ti importante, aging inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Nga mangal alaak lang iti timing. Di mon ibaybayag. Sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Uwan sarya, si kagayam ti ayayatag. Sika ti kayat kong asawaan. Arman! Aduyan te... Ha! Apay nga ginin narakop kayo! Ay, Arman! Sarya! Apay yan! Kwa. Kaayan-ayat ko ni sarya, nanang. Aniya! Traidor kayong nagpadpada! Manangal lilaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina? Kada kayo matnanang! Bakbakatan kayo nga madapay lang ganas yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yung ti agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. Ha? Sika nga ron ti umay iti balay, kasta ka ni? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak. Gapo iti inaramid ko. Ay, sorry, Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktupay ka, husto dyan atap ko iday. Sininaan da kong dasaryagan, Karina, nanang. Rumbang lang. Nuapay mga mina pinaggidan mo ida. Anyang ingarod kat na awisak mat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Umanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti naramid mo. Karina, anak ko. Napakawanak ka din. Awanan ni Arman ito'y lugar tayo. Pagbababawyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mo't ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamot ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bali tama ni pudtad ta. Rugyak matan ta ag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba. Tamarik nakmat lang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kasla marigrigatan nga ang angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adray derwara pok. Nakatugaw idayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na. Malain kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na natamanganan? Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasensya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wan angam nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksak itamay. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo iday. Iswa na salon at kami. Wan nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kin ni Apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang.
Adada iji kusina, Uncle. Agkap-kape da. Sumra kayo Ay, Wine. Andain sangpet ko nga agdudumaan na ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbang laasi daan da apong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas ni daaya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da Nateng laeng ti rumbeng ay pasidak adakwada. Makasidsidada kanu ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kanu ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Ilma. Ha? Isong araw ngay matindog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100K kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tilutuam. Bay amji karnay ta datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne kumahamet Apay kayat yun ayati maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay, di yu kayat ti 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anatan. Para mananda kami mo ti karne Oray sagdudwala agra. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Pag nating kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsut da apongan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapo la maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayaw? Agpautang kayo man? Anya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang yo dayjay. Ti kunayo kit day. Ada paborito yung anak. Nilang sunya ti agnomnumar iti kwartayo kanitatang. Saan kumabot akas ta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almaneng ket ti kwartada ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma tagasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayun gayam Sonya. Saan man at ila ipaspasidayo kadananang kantatang. Kakaisuna anasalun at da. Pagsidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dada ka sa mapasama kanakwada. Da kayo nga agina at akimpasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatang agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagira tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikat ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumba ijay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Ranaom, ikanak man iti danom apo. Mawawak launay. Mabit na nga pong. Apayakas na napampannog kayo. Ako, yan na, nagpanitidanam. Siya na nakabalan nagiti sa kaptagodang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot dahi akabsatyo?
Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarud almanen na nga men ti 100K ang maawat to da apong mo, numadanon dati 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Ala na nanang, pautangan dakta ka sa pulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko anak ko? Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di Itaak lang umutang ka na kayo, di yu pa'y may tudmod. No adala ang kwarta, ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kayagkad-kad. Taadumod tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulad ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwarta yaw. Sagwa 100 kayo ka ni tatang. Iso 200K ti utangag. Adda mok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay agungat laki din ni Ilma numaman na dayta. Kanya kumal ti bibiyang na nga Ilma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso na nga agnumnumar day ti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rudida. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide iti kwarta me Tala nga rudan. Di yu liplipatan ti mapanagsumba Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahi tapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak manso niya. Nananang kang tatangay. Agboy-boy ay ti TV ni nanang. Nakaidamot ni tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyamanak. Nanang, nakarubat kayaw. Hintay agsumba ita saan? Masagutak arumuwa, leto. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan titultulang dananang kentatang tikasta. Kitaem, kedandan ni saandan ang makabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla lang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to Nating manay. Ay, agkapsot kami lang alunan. Di pa paaramin niyang mo alitaw. Agkapsot kami ay may. Kanagitikan kanan may. Makaumati natang. Di kayagdanag lulo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang ang dagita nateng tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Nahi apay ngatan. Hinta kita andi apok. Nonya di pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apa yan ngaya pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lona, huston. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, binaybay ano ni tatang. Nahi, apay ngay akasta ti saom kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyo mo't ni tatang. Sapay umadanin ti kasangay na. Apay nga yati yung taray iti ospital. Kabagis, saan mi napakadaan ti ipapatay ni tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga rudan nga ay?
Sapay 200k di inutang ko. Eksakto iti maawat na ko makaninanang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Pilola kay kuya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Saan pa yan, anang? Saan pa nga itaa? Hindi kayo pala sumursurot ka ni tatang. Urayan nyo ti kasangayaw. Ag-birthday kayo pa ay. Sakay to aginanan, no kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, hawan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan maikawa kitikawanan ni tatang mo. Ngam diyo kumabaybay antibagiyo, nanang. Di mimut kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan niyaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manen. Pinakan yaw. Saan pa'y nga rod tadi namut kayat. Anden sangpot ko amakan. Siyak tinang luto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong nga ikan. Basad sa duta kon ngagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapno saan kayo ako mapsot. Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan. Taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo latta akanayon. Lola, aldawan. Di kayo mula bumangon tamamikat tayo kuman. Nasakit, ti bagbagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan nak. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga? Kaya't kunti sumurot ka ni lolo. Di na malay nore nga minan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalona? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo kadi kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyar. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko. Pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yun sa amat ni nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matayin. Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kuana. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni nanang? Ay, sana mabalin. Naskay ngagbiag pa'y. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni nanang kabagis. Aburido ak nga raw. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag dananang kantatang. Iso nga raw adiyo baybayan ni nanang. Papigsain tayo. Wano saan? Hintay na ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkaro nga agkapsot din ng ije ospital. Isong agtali na idlaeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni nanang ni tateris ti balay na sunya. Sigod mo'y tanukas nung agsapak at nakatugaw anak kasi kawil dita. Mano nga ang daw langan ti palabsan. Kasangayon ni nanang.
Mambayadak ton ti utang kao. Oray kagudwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga ni Apong Sineng? Naggapo kayo di ospital? Hospital? Asinaw tiyad da ijay. Ala! Nukasta? Di yung pamaw? Kano yung tare da di ospital ni nanang yaw? Tadida ka numarieng? Anya? Kanong kasla na ibagada sa anan nga agang angay. Anya? Sana mabalin na matay ni nanang ko. Sige, tama pa na kay hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay impan mo matayin. Apay ngay adi mo inuray ti kasakay mao. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kit niya. Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawon. Gam kasanuak pa itan ngay. Awanen, tay namnamag akwarta. Ha? Nagdakkel pala di utang kao. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka ba guys? Na nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrot ka kabagays. Kasanukat pa rin katin dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressin dakmat lang rayon. Iso dito man pala balay ti paglimengak kabagays. Ha? No ijemot balay ti paglimengak. Awan kanek ngaglemeng. Naimbag dito itaado ti abasto diti balayaw. Oray agmalmalemak ngagigyan diti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlaang ano apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkela kamalik kabagis. Yamok namin kat mabayag pa matay dananang kentatan. Bigla matin anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Angam nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Ko? Impustak iti palot ng naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumaila kum apagbayad mo. Ngamsan mo. Agbabawi ak kabagis ngam naladawan ti amin. Nasakit ti ulok nagpanunot. No pangalakit ti pagbayad ko. Agpaibaludak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasin siya kan. Ay, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog matagpasada iti tricycle. Naginanaka manen idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raw. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano agpensyon ka lakay. Ngamsaan mo't. Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuyakaw. Oray saan na agtrabaho at dalat na kwartada. Ka talaga akasta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabanlog akaw. Aginanak mo't tantanay, lakay akaw. Siyak lakay nga agpaspasada. Pasig nga babaros na kita kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan na kagtrabaho. No kaya't mo diisikan kagpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom ngamin istong. Talagang adasad sadot mo.
nga oray idi ka ubing ang pailaeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidem ide. Di ka aggunay no saan ka dagdagan nga trabaho. Sumanao ka man rin ako, Rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ado, tiyan anayag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, amamukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko ma, umutangak. Ay saanon, amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka ti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kasla sa anak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amo ti makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabba alako. No nagabrod ka ko mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam, Inak makipangan di balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Huwag ta, nabanuga ka na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada-kada kayo day taa. Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayon dito'y balay, tapno saan yun na problemaan ti kanan nyo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaon tumanay. Diyak kursunada ti panagniw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay ti diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matay. Kasapula kaunti ina na. Apayag di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Agkakanat nga minti bagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw. Wine, nakipangana kiti balay daading mo apele. Imayak na ang mga no damaited mo akwarta anak kaw. Awan ngamin trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaal di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo nung day tapalati maitod ko. Awan pa'y ngamin sweldo mi. Ay kat pagyamanak latan ano manuti maitod mo anak ka. Anday gatang maiti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay, tapno saan da na problemaan ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da? Ay na, amumute nang iti dadakal ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di ah. No, anda kwartata, ikantalat tayo na. Nakaasid amoy. Wan amanong. Ngam panagkunak, napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba kahit? Ayan lang ito pisang-pisang nga ba daw? apay aya, nisnis dagi jayon. Apay ngay? Sayang. Nagadupay na gitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, ket pang nisnis nga ruden. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano pronto nga pisang-pisang. Isaw ti isuot ka. Dito yan ti pagpwesto ka. Pipya dito ita nalinaw. Kan adaw taglabas sa tao dito.
Ay, irwar kaun tayo, binalon ko alata. Ito. Palimos! Palimos ka kapsat! Maasi kayaw, tila kayaw, nakaskanyak. Nakapsuta kaun. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos ka kapsat! Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimaus. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimaos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw, saan ta amangan. May mayat gayam tag palimaus ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga agitay-taya. Di ka lagbain ngagpalpalimaos kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unayan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa, no kakasto abanag. Ay, Sumurot ka kiti kanyakit ton bigat bakit. Ta sapan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgedanta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta isutila ko. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tiyag bambanugan. Mayat tiyag palama nanalaklaka. Agtugtugaw ka na iigit ti sidewalk. Palimaus! Maasi kayo o tilakaya. Asaan na makabaal ngagtrabaho. Palimaus! Sir, Palimaus! Madam! Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimaus! Nene. Si kabot gayam na ita pare istong. Apay ngagpalpalimos ka. Anay, nakapsuta ko nga trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada ta jak kabaalanain. At ang amin sakit ko. No jak agpalimaos. Awan pangalaak, ti paggatang ko iti agas. Ay na, kasi kamot nga ron pare. Mabitlang ha? Ito hoy. Awatam na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na. Gadak kalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arong pensyon ka. Masaksakitak pa'y. Nala. Agpaagas ka pare. Bayam tano adan to kwartak. Ikan kan tumanen. Ay na. Agyaman na ka paray. More blessing to come, pare. Adto ti kwartayo tatang. Naamuak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Ito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayong nagpalimos. Pangaasiyo kuma, tatang. Adaw, ti urnong ka Nandanin mapuno to idak talaga rapaw na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Imbaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngam natangken ti ulom. Apay ay alap dandakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo.
benbendaam tasakam tapno agparang akas lalimteg. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay, kit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat kag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Ne, pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka man. Uwan man pare. Nakita nga men tay wheelchair yaw di taparaangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bangis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawatan ta usariklangan pare. Makapag nakapay mo't pare. Noon na duma, kumapsurak at aglusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay, kahit wala. Alam, latan pare. Agyaman ak pare. Kinun gayam. Agpa-opera ak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-opera ak. Amang ano, ada may tutmaw nga. Uri basit na tulong, pare. Naimbagkan ka, agpimpinsyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wen nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ng agpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbay ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong dayto ay sigurado nga ang tanang. Ay, sukir day jay nga amayo. Anyalangan nga ti ibagadag iti taong numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit ti apabaya kaming anak yo. Wen nga rod ik-ikan met iti kwarta na. Ngem saan latta makontento. Kayat na kano ti makaurnong adagos. Diyak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamot ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Anya nga dito? Jay papapanak, tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon ta. Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi bagbagam. Agpadamat la dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alam nga Rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata. Ay, makabanog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't ano bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaus. Tag-retire ka manen Ay, uwad siya. Masaduta kung nagpalama. Katusto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya apag negosyo ok. Paduak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamwap daw. Sugalan samot to'y imayan ta, Jigaw. Wan, Tatay Stong, di ka madanakan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasano nga'y, kadyak matamam ti kasta. Siyak nga Rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanyak. Alang araw, makamuka, Jigaw. Adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ala, madumot law na yan. No kunak to mangamin ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't kayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata.
Bumaknang ka ditoy. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwarta ka. Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Na, ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya kaon? Anya ko magapo ngay agtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklagan ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kat sa bali mo't kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte ak iti na itaw. So nga idulin ko na itaw, ta paadwag to pa ay. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado na itaw, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, ta dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, mayata. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kanyat mo, itay ata amin nun. Tanong mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito yung nagadunga inabak ta. Tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Ay, alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan di nagado ang kwartak. Anya, hapay. Naipaapak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kuman di kwartak. Ayun, sayang nga talaga. Ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagel na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong nagbibiyag. Ay agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam. Tumakder ka ditan. Kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dapat tugaw. Apay aditapay ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakil kunto'y balayta. Kunak no antan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangkad mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggan. Panawanag nito, tatumpa kaklahangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. Umay kakit din tamangantan. Naimas jay si daan ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anyat serbit ti panagbiag no awan mat makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta.
Iso asaan aday ta, di pa kadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tangtangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak mo no saan? Nagsayang nga talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Ngamada kay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y katagdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam dimot agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngam di na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan at maturog taan. Maulaw ako, Mila. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kunda amang kanilang ko. Umay naksuksoko na nan. Agpuraw amin na makita. Iban kun sana talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ala. Napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yun aya. Ay istong, agring ka! Ni Nanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot. Dimot ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang nga ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agdudo maasakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay. Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit, tapno daras ti panaging bagyo, Pakawanin tak. No saan kayo ngayon pangpangag iday. Kitagyaman ak nasandak at inaybayan.